tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Hit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kasta tibiyag! Manganta ka din, Tina. Mabisi ka ron. Awan pa'y tinalutok, tawan mo tinted mo akwarta paggatang ko itimakmakan. Ha? Ay, just kakit de, Tina. Nagremedyo ka kumana, iti masita ka. Dinakman ka sarsarita? Tawan mo't lang sir-bem nga asawa. Anya ti kilo na, Nalawag mo't nga tatinanggag mo. Diyak kayaton nga ulitin timbaga. Anya? Magabil ka doon! Sige. Padasam apa pumanawak langan rito. Sige, padasan nakakabilang tapanawan kan. Nagalas ti ugali makastari ko. Awan lang aruden ti may tultulong mo. Agbartek kapailaan. Tang, jak nga maliklikan dagiti babarkada. Langgong! Sana rason day ta. Nagsingpet ti asawam. Naggagat pa'y. Awan ti maibagak ken kuana. Apay, nagipulong ka di manen kada kayaw? Wen! Imbaga na kanya ti panangapam ken kuana. Idi kalman. Kasano asa nagagpungtot, tatang? Sumangpeta nga awan apolos ti kanak iti balay may. Langgong! Kasanumat ngamen? Awan ti maigatang ni Tina iti makan, gapota awan mat it-ited mo, loko! Itatang Tagari ka pa ito, tapisin ka. Likli kam ngamen, dagiti barkadam. Imbes nga igatang mo iti arak, igatang mo iti kanan ti pamilyam. Di na na may ti panagbiagyaw. Itiya mo, dagiti barkada malanggong. Ay, pare Ben. Umutang agpailakin ka. Mano ti utangan, pare Rico? Kwa uri, 5 gasot lang, pare. Painumat nga min dagiti bisita kasi mangput ijay balay may. Kastaya? Sige, pautangan ka. Ngam bayada madagos Wen, sada parikot deta, pare. Bayadak adagaw sa paman na madaan na kiti kwarta. Hawan gayam. Andaman ibagakan ka? Anya deta, pare. Ibagam laeng Awisan kanto inton bigat iti balay ti gayam ko. Anya ngay taramidin ta ijay. Kasangay na ngamin. Ket aginom tayo. Ha? Taagpartida kano iti kalding ka Ay, kat una, pare. Mayatak iti day tangawis mo. Mayatak lao na Pimanaw manen ni Rico? Wuntatang, nagsapa nga inawis ni Ben dito'y balay. Amuklatan, no sa dino ti papanandag iti duwa nga artek. Nalabit amapan manen agbartak dagijay nga gayam. Ay, kinunampay. Gure ka. At doon sa mo't bisita yu, idi kalman. Ay, wuntatang, babarkada mo't lang ni Rico. Ket, nangalaan namanen iti kwartang ingkatang na iti arak. Ay, jakman amoy ti dayja tao. Mas dawak nga rod, tadaigatang na iti arak. Awan mo't ti amo kapag sapulan na. Langgong na dya putot ko. No timaw tawidan na. Arak la ti amuna sangwan ngagmalmalem. Abay, di ka mabain iti asawam, loko. Tatang, anya ko mati pagbay na kiti. Sawak mo niya. Hapaw, nagsanger ka. Kanayon anabartek ka nga gawid. Ita, at dapat larupam, nga umutang kanya kiti kwarta paggatang mo iti arak, kan sigarilyam, lokaw. Payadak tumot ladag, osta. Di nakman may utang-utangan. Kanya kung pagbayad mo, katawan mo trabahom. Ay, katadan to na tatang. Uray putin nyo, tikunak. Ay, dagati dugan ti listaan ti utang ni Rico ditaw, Tina. Agsingira kaun. Ay, nana, jak amo dagitang utang ni Rico. Iso ti singiran nyo, nana. Ay, namin adon adaras asing singirak ni Rico. Ngam ko na namot asika kano ti agigigam iti kwartaya. Iso asikan ti singirak.
Anya? Nabayagan dagiti daddo mga utang na kanyak. Pasig a dagiti pay nginginaan a pulutan tinalala na. Hindi ka madanagan, nana. Kasaritak ni Rico, apaman ang makaawid ijabalay. No kasta, awan kan kati kwarta. Ay, awan, nana. Apag isulang ti kwartak nga igatang ko iti bitsin kan sardinas. Awan ig-iggamak adakkel a kwarta. Talaga ang mangibabain ka, Rico. At dagayam utang mo ijay tersena ni Nana Lina di tadaya. Apay, agsingsingir manayin. Wan, tidakas na. Siyak ti singiran na kadagiti utang mo. Ay kat binayatam ko man tanapan kamot lang iti tersena na. Ay na, dadaal ka din ti ulom. Apay, ado ti kwartata pagbayad ko itinagdakkel nga utang mo. Baybay ampay lang nagiti utang, tamabayadan taw. Yapo, kaano pa na makabayad ka? Kat pulos mat nga awan ti aramidam. Sadot ka nga rod. Anya? Pudnomat, napaklan ka asadot. Awan ti aramidam asabali. Agin inom kalatan iti ara. Tanagam ta pa nagsarsaritam tina. Luguban ka na eh. Ay, sana ka mabutang kan ka, Rico. Syakto, pati mang lugob kan ka. Ha? Tangsit ka. Ay, sana nga agang angaw, Rico. Kabalan ka nga isaplit no kayat ko. Isaplit ka no kunak, isaplit ka. Mawatam? Ha? Ay, nauyong nga rod ni Tin, ano kasta timbaganagan ka, pare Rico? Apay pare, ipalubos ko nga raud, asyak ti kabilin da dya babae. Syak pala ti lalaki ti pagtangan may. Iso asyak pala ang ti masurot. Uwan mo ta, pare! Sikat ti are! Un pare, syak ti are. Iso nga raud niya inasawak ni ti, natagsirbi kanyak pare. Syak ki din tibut niya na. Never! Manang Tina, ada ka din ni Manong Rico? Apay aya. Umay ko kumasingiran ti utang na kanitatang ko. Anya? Adda utang ni Rico kanitatang mo. Wan manang, talugasot ka no. Itangamin nga aldaw ti imbaga ni Manong Rico, apanang singir mi kan kuana. Pasensya kan Jane, ading ko. Nasa paarimor ni Rico. Kadwanan ni Ben, abarkada na. Ay, kasta ka di manang. Baliwak laangan ti umay dito balayaw. Ay, kwa. Sige. Kasaritak pay ni Rico, sakbay nga umay agbayad iti utang na kanitatang mo. Ay, bakay. No adda umay agsingir dito'y balay, ibagam nga awanak Ay, ibagak nga adda ka, Rico. Na, Di mo ilamangan ti utang mo. No adda kwartam, ingkakat agbayadan. awan nga rod ti pagbayad ko, Tina. Inka man kit agremedyo kin ni nanang mo. Ta isupay lang ti pagbayad ko. Ay, makamuka, Rico. Saan ko nga utang dagiti arak nga inututang mo? Tina, bakit agasawa ta? Tulungan na kumakadagiti parikot ko. Apay, Rico. Ah, Imbagak aya nga ingka umutang iti arak. Siyak aya ti mamartek. hindi bakit mo... Ay, dinakman awag-awagan iti bakit takabusor ka ita. Ha? Kasanaon, no agdarom dagiti nakautangak, bakit? Ha? Amumot lagayam tagbutan. Ay, laglag kakit day. Eh, Makamukan iti biyag mo. No addag darom, makamukan kunakmanan. Tang, di nakpay tulungan ni Tina. Anya ko mati may tulong na king ka. Kadagiti utang ko, tatang. Adong aminin to may agsingir iji balay may. Laglag. Utang mo? Ingkakat agpatulong iti asawam? Tatang, Di kan tupay mapakanida, laglag. Hehe, apay. Makaamiris kan kadagiti madi nga aramid mo. tatang mo. Di nakman kita niti kasta. Diyak amo no agbaliw ka pa iti nagmadi nga ugali mino sa anay. Nasingputak mo ti kunak, tatang. Na. Hadjapay larupam amang ibaga ti kasta. Anasingpat ka, ha? Kanayon ka anasangir. Ha? Payod mo lang agat arak. Sa maysa, pasig mo't nga utang ti gatang mo tin inuman. Klabain. Tang,
Pautangan da man kidi iti pagbayad ko kadag iti utang kaw. Pautangan ka tubay lakit dugaw. Awan, di may pautang ka. Kasano nga iti utang mo kanyak, pare Rico? Bayadak to pare. Kasapulak itan ti kwarta. Naskan nga ikatangak iti agas di putot ko masakit. Pare. Sigamat, pare Rico. Saritaan ta, bayada madagos ti utang mo kanyak. Ita, awan mo't ga may bayad mo. Pasensya kan pare. Talagang awan pa ilang pagbayad ko ita. Nawan ti pagbayad mo kanyak. Tilangan cellphone mo ti pagbayad mo. Ay, sana pare. Limagasot laeng ti utang ko kin ka. 1,000 na surok ti balor ti cellphone ko pare. Ay malugi ak mo na. Pare, talaga kasapulak ti kwarta ita. Iso aday ta cellphone mo ti pagbayad mo. Makapungtot kan samatan pare. Jak bumdeng amang kabil kan kano di nakbayadan ita. Pare, pangasem. Talagang kami. Dinarog na mo pare bahin. Saan lang aday ta ti aramidak kan kano di nakbayadan ita. Anik, Luguban ka! Mismo pa yan, agayam mo tinakakontram, Rico. Agnakam kan, kat inkabayadan ti limagasot nga utang mo kan kuana. Mapanak agremedyo baka makambo di tana. Agyaman ka, ta di nakalinuguban ni Ben. Ay, nagbanag ti bagiday dya tao. Idin to tasika kat nagrapis ka. Mapanak agpakpakaasikin ni tatang. Ta isopay laeng ti agbayad iti utang kaw. Wag, ay kasta taramidok bakit? Ngala, inkabayadan ti utang mo kini Ben. Ngam daytoy ti tandaanam. Pulos adi kanton umut utang kenkwada. Wag, tang. Agsapol ka matan iti panggedam. Tapno adda mayawat mo akwarta iti asawam. Awan mo't masapulag ka pang gedantang. Laglag kakit dia. Jak pa'y nakita na pan ka nagsapol iti trabahom loko. Ay kat mapanak tuak. Mapanak to tarupam. Sadot ka na paglan. Nakababain ka kadag iti katugangam. Imbes ko nga biyagam ti asawam saan? Isugit din ti mang biyaging ka. Mapan makilablaba. Para iti pamilyayo. Kat saan nga umdas day ta masapsapulan na panunutem ko Iso nga agsalo kag kamot Damag kaw ang nagbayad kan iti utang mo kin ni Ben abarkadam, Ricaw. Agbayad ka matan kanya ka. Awan pa'y pagbayad ko nana. Pasensya kayo. Ay, na yan. Nalugi akaw nga po itinagdakkel nga utang mo kanya. Nana. Umayak ko umutang iti inumag nga arak. Nagpuskol mo tan tirupam, Ricaw. Saan ka lang arudan ang makabayad iti utang mo? O may kamanan umutang? Ay kat sigurado ang mabayada ko inton sumunong aldaw nana. Apay, adan pagbayad mo. Ay nana. Inawagan naktekabsat ka nga da ijay Hong Kong. Ipatuludan na ka no iti kwarta kahit. Saan pa'y matlagayab sigurado nga ikan na ka? Apean na ko namtikas tanana. Kanaw ko namot itay. Di saan pa'y asiguradaw. Ay, sigurado nana. Promise. Bayadak dagiti utang kaw. Iso pautangan nakpay. Apay ang nabartak ka man na si Mangpat. Kulak man no saan kang aginom iti arak. Dahito yung tibiyag ko. Ikaw man kinita ako. Mabagay. Jak maligligan ti aginom iti arak. Ay no! Talaga saan kang agnaknakam? Nanganaman na niting gatang mo iti arak. Saan ko ginatang ti arak? Bakit? Inutang ko? Anya? Imutang ka manet? Napanak imutang iti tersena.
Matayak lagi din no, awan arak ti bagay. Nababain akon ka ni Jane. Abay mananda siya, Jane. Saan ka pa'y matgaya man nakabayad iti utang mo kan kuana? Excuse me, correction. Saan ani Jane ti nakautang? Bakit no di ka ti amana? Ay, uray pay! Hmm. Nada kwartam, ingkag bayadan. Mawatam! Kabsat, pasensya ka na niya. Awan ti amo kiti ibagbaga ni Rico, ngagpatulod ti kabsat na nga adda ijay Hong Kong. Kinapudno na, nabayagan asan kay mawag ti anak ko nga da sadyay. Ay, awan man nga ruden ah. Pahi kabsat. Ay, linastugan nakmanin ni Ricaw. Nagparbaw nga ipauitan ti kabsat na iti kwarta. Ay, sos Mariusip talagang awan, nasayat nga aramid da nga anak ko. Ay, anday jay nga anak mo, kabsat. Ay, diyak ka mo, no naturtong na. Itay payagsa pa, palabas ko balay. Ha? Ikak, iti ultimatum na. No saan payla ang ama kabayad, idarom kaun ijay barangay house. Maritina, napanan ni Pare Rico. Ay, Jack mo, Ben. Apay aya. Adda ko mapangawisak kan kuana. Ben, adda ko maipakpakaasik kan ka. Ha? Anya day ta? Ibagam lang, barang makatulong ak. Barkadam ti asawak. Pangaasim man, tadi mon isurot amapan aginom iti arak. Tama nga no makautang manen. Ha? Kas kuma iti naramid na ken ka. Nagbayag asaan na nakabayad, aging gaan na danog mo. Pasensya kan mare. Talaga kami nakasapulak ti kwarta iti daydiagon daway. Iso akapilitan na singirak. Nagsaritaan mi ngami na bayadan na adagos ti utang na. Hanggang di matagbaybayad. Talaga parikot ko day dya tao. Makapasuron na talaga. Jack kaya ti panagsasaom tina. Ibabay nagitan ka na kiti babarkatak, asakit na laing umutang. Kat agpay sumat. Na, Sigaw pa yun ti adaganas na ngagpungtot. Hoy, durbag ka talaga. Ha? aglab-labos ka na. Durbab ko ng gilin ka niya. Ay! Ha? Lumaban ka! Tinungpanak! Kaya't mo tanayo nagpwede parang tong pagkangga, ha? Kaya na! Di ko na mga takot di ka tutupan! Lumabag ka! No, kayat mo! Agabbo ka! Sige! Agabbo talangan! Just kika! Stop! Apa day talangam, ha? Limbong boy mo tamatam. Apay adi ka makatagaray? Apay alimitem tamatam ko na ko. Dinanog ni Tina, tatang. Very good! Anya? Diyak ka ba ilan ni bakit ko tang? Nagpigsat idanog na. Kaslabok singiro. Ay, kaslabok singiro kurang paikit dia. Dua ko maamatam tilimitem lokaw. Ay, dumanon to nga agriri kayo anakarkaro itasawam. Amangan no isina nakapay loko kapoy ti kinaartek mo. Ni tatang mat. Ay, kas ko na tayo pagsasawa niya, ha? Tinalabas ag tinagadakas, ha? Kas talatibiyag, dagiti mamarte. Iso nga agbaliw ka kit din, agbaliw ka pa'y. Tang, ay nadyak lang pagarop. Ay nakabailan gayam ni Tina, ti makigabaw. Loko? Nagpigsa tang, ay nadyak makakunail, iti rabe. Ganabam! Binagkal na kapay kuma.
Tatang mo. Amo ka napigsa, ha? Da kumpleto ti wat-wat na sa nakaskin ka. Aday talang mang bek-bekal ti butilya ti paglayam, loko. Ni tatangay. Agyaman ka kit diya. Tadi nakabinek ka laging gat nagtulakak ka. Oh. Iso nga agyaman ka, ha? Taday talang ti naramid na kin ka ni Tina. Bakay. Nakaluto ka niti pangaldawan ta? Naa. Apay akas tati tono, wano, tinor, ti saritam Rico. Ha? Aging sisingpot ka laang samad. Ay, isa anak nga aging sisingpot. Bakit? Sigutin, singpot ha? Awan pa'y tinailutok. Tawan ti bagas. Ay, kastaya. Wan. Uray ti masida. Awan ti mailuto. Kuhan, kasta nga rod, bakit? Awan pa rikot, mapanag agrimidyaw. Mapan ka manan umutang? Ay, saan mat? Bakit? Ijay balay datatang ko ti papanak. Ay, isa pala kumata, at damakan kan mabulod ang mailuto ijay. Ijayan ti papanak, bakit? I love you. Nasaya at nagsabat ta dito'y paraangan, Rika. Nana. Ibagakin ka nagapuak ijay barangay haul. Indarumkan kin ni kapitan. Urayam laang nga, inti may patulod asumon kun ka. Anya? Dakula, inti utang mo kanya, Rikaw. Imbagak amin kin ni kapitan. Ti kabulas tugam kanya. Ibagampay nga da sumangpet a kwartan, ngam awan mo't gayam. Nana. Isanudyo jay darumyo kanyak ta agrimidyo iti pagbayad ko. Yawanag, saanan amay babaway. Nalpasan anak kisarita akin ni kapitan. Tirumbang paikitikan ka, kat may balaw. Saan kumaan, Nana? Ay, agrimidyo account. Ay, naladawon ti amain. Agsaga na kakitday. Tano saan na masulbar day to'y aparikot na. Paibalod kan. Talaga nga ramidat ti kasta, Rico. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabes, agtinag adakes. Tampok ditoy, programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon, Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.